Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve cemaat. Birinciden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган жана жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзетеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан нуктабайт. Аллах Таала рызкы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Мына ушундай улуу зат Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amanu iza nudiya lis-salati min yawmil cum'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatus-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Ey iman keltirgендер, ey Аллах Таалага ишенгендер, качанда жума күнү жумага азан айтыла турган болсо, силер ар бириңер ишиңерди кыла турган соодаңарды бардыгын токтотуп туруп, жумага карай жөнөгүлөр. Мына ушундай кылышыңар силер үчүн эң жакшы болот. Качан түшүнсөңөр, билсеңер, качан жума намаз окулуп бүткөндөн соң, анда силер жер бетине тарап, Аллах Тааланын айкөлдүүлүгүнөн, Аллах Тааланын боорукелдигини талап кылгыла. Бул деген сөз Аллах өзүңөрдүн рызкыңарды издегиле дегени. Албетте жума окудук болду деп эле барып жатып ал эмес, балким жер бетине барып туруп өзүңдүн рызкыңды изде деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ад-дуnya darul asbab." Бул дүйнө себептердин коргону. Бул дүйнө себептердин коргону. Бул дүйнөдө сиз ар бир нерсеге жетиш үчүн сөзсүз себебини кылышыңыз керек. Bizde Kırgız'da жақсы söz var. Alma pış özüma tüşte öyle jatып албай, işte деген söz var. Mına oşan tanırmat tuğan, jaz geldi, albatta gün жылыды, ölbögen insanlar üçün. Oşantan bugün günü adaldan kesip kılıçlık. Kesip kılıp iştese kanday bolot, iştebese kanday bolot. Oşan işteginde daga emne maksatda işteş gerek, kaysıl abalda işteş gerek, kaysıl abalda işte toktotış gerek. Mına uşul tuğrasında söz kılmakçı özürmat tuğan. Ya Allah. Albatta kesip kılıçlıktın fazileti, artıkçılığı tuğrasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar: "Man talaba dunya halalan isti'fafan anil mes'aleti ve sa'yan ala ahlihi ve ta'attufan ala jarihi ba'athahu Allah yawmal kıyamah ve vajhuhu kal qamar laylatil badr." Kimde kim dünyani adaldan talap kılsa, adal rızkını talap kılsa, men adamlarda surap kalbayın. Üy bülöm başka biröge köz karandı bolup kalbasın. Men koşunalarıma jaradan bereyin degen niyette adaldan rızkını talap kılıp izdey turgan bolsa, Allah Taala kıyamat günü al insandın yüzünü 14 kündük tolgan ayday jarkıragan abalda yüzünü tiriltetti. Yüzü şunday jarık bulup. Aleme kaysı bir adam uşulle adaldan rızkını talap kılıp jatat, adaldan rızkını. Bирок mende körөк bolsun. Adamların aldında boy kötörüp jüröйүн, maktana turgan boloyun. Jana adamlar meni körsün dep adaldan rızkını talap kıla turgan bolsa, kıyamat günü Allah Taala bul insanga açuulangan abalda jologat dedi unutun. Adal rızkını talap kılganda niyetim neken elge maktanayın, el körsün, mananday maşinam var, mananday uyum var, mananday joldodu men salganmın, mana mescitke men jarıdan bergenmin, pastaya mananı men kılıp turam dep adaldan talap kılgan bolsa, bul insanın abalı uşunday bolat. Allah Taalaga açuulangan, Allah Taala bul insanga açuulangan abalda jologat. Eğer aramdan kıla turgan bolsa, anda bu sözü aytıştan hiç qanday kajatı jok hurmatly turgan. Adaldan bolganda mına uşunçalık. Oşandıktan albatta uşul dindi bizge jetkiriş üçün Allah Taala kançalagan paygambarlardı jiberdi. Paygambarlardın büyük bardığı özünün kesibini kıldı, andan keyin menetini de koşa kıldı hurmatly turgan. Oşolada misal keltirip ayta turgan bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat:
Seler ne aleykum bil bazzi. Böz, Kırgızlar böz dep koyat, ak material. Seler oşonu bekem karmap, oşonu satıp, oşon menen iş kılgıla. Sebebi selerden çoğun atаңар İbrahim aleyhisselam mına oşonday böz satçı insan bolğon deydi. İbrahim paygambar bolusu menen birgelikte Allah Taala bul menin dosum dep aytуусу menen birgelikte menin dosum bolat kerek bolsa meni bagып al dep жатып алган жок. Çünkü men davat ile kılışım gerek. Allah Taala özü beret degen жок. Balkim davatını, menetini kılığı menen birgelikte İbrahim aleyhisselam mına uşun işti de koşa kılgan. Oşondayla Zakariya aleyhisselam, Zakariya paygambar bul jıgaç usta bolğon. Davut aleyhisselam bul temir usta bolğon. Oşondan bizde ata-babamızda söz var. Er jigitke 72 öner azdık kılat. Er jigitke 72 öner azdık kılat urmat tuğan. Öner kimisini kolundan kelet. Oşonu kılıvergen. Paygambardan bardığı mına oşon işti kılgan. Albatta emi urmatı tuğan. Ya Allah. Köçe tegişlik bul dağı negizden kesiplerge kiretken. Oşantan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Leys Samarkandi rahmetullahi aleyhi uşun temaga kirgizip жазыптыр. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man garasa garsan aw zara'a zar'an fa akala minhu insanun aw dabbatun aw tayrun aw sab'un fa huwa lahu sadaqatun." Kimde kim bir köçöttü ekse, ce bir egin ekse, al eginden, al köçötten insan jese, ce canavar jese, ce kurt kumuska jese, ce jırtqıçlar, ce kanatlılar jey turgan bolsa, oşal adam üçün dagı bul ne bolat? Sadaka bolat. Demek jön ele oturuyor ve köçöde kanday bir bizde en tez öse turgan, suudu köp talap kılbay turgan tal degen nerse var. Tal kölögösüne töşek saldып koyot ko. Oşol kölögө ılay turgan jergele taldı sayıp koya turgan bolsаңыз bul ösüp kete bere turgan dese. Peygamberimiz aytat: "La tahqiranna şey'an fil ma'ruf." Sizler jakşılıktın hiçbir nesesini tömen salama. Yani uşunu ne kılıp koya, koyça kılsаңlar mani iş kılda. Joğa hurmatlı turgan. Oşoğa okşan maydandağı arı birosunu tömen sanabay kılınız. Bu siz için kesip, bu sizin ahiretinizge dayardık. Bu siz için soğuk bulut. Oşantan Peygamberimizden başka bir hadiste aytat: "La qamatil kıyametu ve fi yedi ahadikum fasilatun fan istata'a la yaquma hatta yagrisaha falyaf'al." Qaysı bir insanın, senin qaysı birinin kolunda bir köçöt var eken, bir ile köçöt. Bura kıyamet durdu dep jarıya bolup atat. Gün buradaktan çıktı, kıyamet geldi dep, kıyamet baştaldı dep jarıya kılıp, kolunda bir köçöt durat. Oşol ölüp kalıştan aldım, oşonu sayıp kalganга küçüm jete turgan bolsa, kıyamet baştaldı, büttü. Oşonu sayıp koy turan akin ölgün deydi Peygamber. Çünkü uşunçalık dengelde aytat, oşonu sayıp koy turanan ölgün deydi. Elme urmat tutugan albatta kesip, ya Allah, en negizi bul kesipterde urmattugan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toluğu menen bulardı kılgan, aytkan, oşonduktan İbn Umar raziyallahu anhu aytat: Allah Taala uşunday önörpoz kolundan kele turgan çevir adamlardı öte jakşı köröt. Alemi bekerçi, denbaşı taptaza, biroq bekerçi adamda Allah Taala öte jek köröt degen. Çünkü ne jalat, ne iş yok dep koyulaçı. Kılam desen iş toltura urmatı turgan. Denbaşı taza, biroq je dünyanın işini kılgan jok, je dindin işini kılgan jok. Bular en jek körülgen insanlar mına uşular. Mına uşunday nerseden Allah Taala ar bir öte saktagan bolsun. Ya Allah, emi oşalle kesipti kılganda eğer de abalını bilip kılsanız maşallah, ahvalını adalca aramını bilip kılsanız siz için berek olat, bilmeye kıla turgan bolsanız siz için kayradan apat bulat. Oşonduktan kesip kılganda dağı siz biz toğluk menen adaldan kesip kılışımız gerek. İbn Abbas raziyallahu anhu aytat: "Kasbul halali eşaddu min naklil cebali ilal cebal." Adaldan kesip kılıçlık bir toğdu ikinci toğa köçürüp salgandan da öte kıyın nerse deydi. Adaldan kesip kılıçlık bir toğdu ikinci toğa köçürüp salgandan da öte kıyın nerse. Bu degen neyse, kıyın iken andan kör aram kılıvereyim degen emez. Balkim uşunçalık dengede men toğdu köçürüp jatam. Bu oңай nerse emez, men uşunday çoğun iş kılıp jatam dep özündü oşoğa bekemdөө maksatında aytılgan. Albatta hurmat tuğan. Ya Allah, kebir alımları aytat: "İza lam yakun fit tacire salatu hisalin." Kesiplerden urmat tuğan arkanda kesip. Peygamber birisi sodager bolsa, birisi jıgaç usta bolsa, birisi temir usta bolsa, birisi koyçu bolsa, kıskası herkimiz arkanda işte iştigen bolsa, Allah Taala oşol kesiplerden dağı kimisine köyrek bereke koygan, kimisine azırak, bunu da aytып ötken albatta. Berekenin en köpü sodagerlikte bolat.
Soodada alıp satууda en köp bereke olur. Yine oşol bereke köprek bolsun, adal ırızkı bolsun, üy bileme köprek, çınlığa bay bulayın deydiğen soodager adamda 3 özgöçölük sözsüz boluş gerek. Kaçanda al 3 özgöçölük bolboy turgan bolsa, 2 dünyada kedey bolot al. Kança çoğun biznesmen bolsun, kançalık dengelde sooda kılgan bolsun, al ne kılat 2 dünyada kedey bolot. Birincisi al 3 nerseden taza olsun. Avalı. Lisanun naqi min salasin. Tili 3 nerseden taza olsun. Soda kılgan adamın tili 3 nerseden taza olsun. Birincisi minal kizb, jalgan süylөгөндөн. Soda kılıp otasın, jalgan süylөгөндөн sakta. Kıtayski ve kıtayski, türeski ve türeski, jasalma ve jasalma, farşıka ve farşıka, açıklaydı. Hepte ötkörüştün hareketini kılba. Çünkü kalıp ket ötpay ve sezon biti ötpay, onысы kızıktırбай sana. Çünkü adal ne olsun, adal boluş üçün tilin taza olsun. Vallahu anam bekerçilikten. Bekerçilik degeni tağır bolsa da o soğanın jalp elder şunday ki yatat. Ona sana oturdu. O küzgüden bir kara koygun. Ya manyaktaki adam bilet özüne bilinbeydi. Al devle eptep kigizip jönetiyor bana. Lahu üçüncüsü hadaf kasam için garantiya. Mana uy bilen pon nimen baldarma şuna özüm dağı şuna garantiya. Mana sozulba juulsan da bolor. Öңü öçpeyt, kıskası uşuğa okşoğan sözlerden saktansın. Mına uşunday turgan turpa tuşup jaksa al jakpasa koy. Uşunu sat ota men dele bilbeydi ekenim. Men bunun bardığını kiyigim çıkkanга menin ömürüm jetpeydi. Açıqlaydı. Çünkü biz de kelet satavız, jaksa alımız bilbeydi ekenim. Açıqlaytınız hurmat doğan, oşonda bereke olur, oşonda çınlık adal olur. Vassani kalbun safu minen salasi. Oşondayla tilin 3 nerseden, yüreğin dağı 3 nerseden taza bolsun. Yüreğin. Birinci minal gış, kizip menen gış, Araplarda özü başka söz ayttılar, bizde bari aldaşlar. Çünkü öңü jakşısını üstüge koyup sodada, anan çirigen astıga koyuyor. Çünkü soğanın arçıgan koyup koyduğundan kel beremi de tur burcaktan çankpamını arılaştırıp salıp, çirigenlerin koşa salıp arkasını koyup bu. Bunu gış deyip koyduğundan şunu, aldagan durma tutuğan. Val hıyana, kıyamatçılıktan, üçüncüsü hasat, koralbastıktan. Seni kötpece de koşuna mı ne satıl otadı, koralbastık kılma, onu albayla koy, pastanı şundaydı, öyle karıra öyle, bunu minne kılıversem, eptep şurcadan koçiruversem. Yok olmadı, hasattık kılma. Allah Teala kimde kancalık yazgan bolsa oşonçoluk ede. Çünkü koralbastık, yüreğin uşul 3 nerseden taza olsun. Vassalisu nafsu muhafazan, üçüncüsü nafsın, özünün kalan 3 nerseden, ne olsun 3 nerseni saktagan bolsun. Birinci cemaattı. Cemaattan kalba, soda kılıp atamın de öyle elden tuğanından kalıp ketpe. Çünkü cemaat menen birlikte cumadan kalba. İkincisi talabul alim fi bazı saat, oşolla soda kılıp atasın, kebir saatinde ilim alğanga dağı, sodanın ilimini alğanga dağı bölüp koy. Üçüncüsü oşol düşkön nerseden Allah'ın razıçılığı için kişine işletip koy. Çünkü baygan sayan tırışat kança da olsa azlık kılıp da balık kalıyor be. Oşol soda sattığın adal bekem saktalgaç üçün Allah'ın razıçılığı için berip durur. Muna oşonda senin sodan aldıgaçlar berekeli bulur. Oşondan Ali bin Abi Talib, Ali razıyallahu anh aytat, "At-tacir iza lem yekun faqihan", kaçanda sodager sodanın ilimini bilbese, anda al sözsüz prosentke çöküp ketet, sütkorlukka çöküp ketet, sütkorlukka çöküp ketet deydi. Sodan ilim bilbeysin de bilbey turup sen sütkorlukka kanday çöküp ketkenini özün bilbey kılasın. Özgöçe hazır bizdagi bazarga kişini arılaşıp, maşina bazarda körüp jeta hurmat tuğan, kanday arılaşat, oңайын eken. Biri aytat kanca maşinan, $5.000, 5.000 alam çerez bank. Hiç kандай düşürüp ber arzanda debeyt de. 5.000 sura atabız, 4.5'ga berişin var, mak deydi ama soçu. 4.5'ga beriverem dep turasın, biroq 5.000 geldi, ne kılat? Çerez bank deydi. Makul dedin, prosentda oşu hurmat tuğan. Sana ne dedi, maşinan körsetesin, men akşam alıp berim, sen kete veresin dedim. Oşonun prosent alışıga sen sebepçi oldun, ekoy biri değil. Çünkü oşon için sodan ilimini sözsüz biliş gerek. Çerez bank kılam dese de makulda vururgan boydan 5.000'ga sonun payda kaldı dep kete veriver. Kara sura. Oşantan Umar razıyallahu anh aytkan, kim sodanın ilimini bilbese bizden bazarga çıkpasın dedi. Bazarga kelbesin degen, soda kılam de oyla olsun dedi. Umar razıyallahu anh. Nege özünüz yok kılasız hurmatlı. Mına oşan için. Oşantan albette emne üçün mana aytotağız hurmatlı tuğan. Ötkönde Sakhalin'e barıp geldik. Sakhalin'e bardık. Ostrov'gen barıp düşköndele öz közümüzden kadıp çoğun kemeler sudun üstünde, denizin üstünde.
Titanik dese yaxshi tushunasiz da. Titaniklar o'sha yerda yuradi da. Endi o'yladim, Qirg'izistonda emne uchun bular yo'q? Emne uchun shunday jasasa bo'lmaydi? Ko'rsa bizda Qirg'izistonda suv yo'q ekan. Keme bo'lish uchun, Titanik bo'lish uchun dengiz bo'lish kerak ekan. Eğer al denizin suğun çoğu ile Titanik'te min çoğun Kırgızistancalık kılıp jasab al, bir kadam daha jıldır alıp etkensin. Bir kadam ağrı tursun, bir eli daha jıldır alıp etkensin. Al keme boluş için umattıgan su boluş gereken, oşol su kemenin astında boluş gereken, oң жағында, сол жағында, алдында, arkasında boluş gereken boldu. Oşonda da su bolsa keme kayak olsa keteveretken. Yaponiyadan konteyner maşinalarda kança köp yüktölü bolsa dağı taşıp keteveretken. Endi keme üçün su uşunçalık zarıl eken, biroq oşol ele su kemenin içine kirse öldü eken da. Oşon üçün anı qaragandar sudu içine kirgizbeştin hareketini kılat eken da. Su içine de kirse keme özü dağı içinde kança adam olsa büt bardağı çök öldü eken da. Oşonda ele insan, siz biz musulman adam üçün dünya uşunçalık gerek. Dünyası yaşam mümkün emas hürmetli doğan. Dünya uşunçalık gerek. Biroq oşolla dünya sizin astыңızda bolsun, aldыңızda bolsun, arkanızda bolsun, oң жағыңızda bolsun, sol жағыңızda bolsun. Boldu, kayak olsa kete veresiz. Kança jük bolsa kötөрө veresiz. Kança kıyınçılık bolsa dağı жашоону өткөрө veresiz. Biroq uşulla dünya içingizge kirip algan bolsa öldüңüz da andaç. Özüңüz emес, aylana çöreğinizi büt bardığını ötürüp жок kılasыз. İçingizge kiribesine hareketini kılыңыз. Oşondan ötkende aytım okşayt, dagın sabak katarında hurmat doğan, mınalı, Suravçu, tilemçi dep koyuyoruz biz. Oşaladın birisi central mesleğe biri ayal dünyadan kaçış kıldı, kaza oldu, öldü. Ya Allah. Suğuk ötüp, suğuk darılanış gerek, darılanға akça bergile dep, akşam yok dep öldü. Ölgenden keyin uyunda 1 milyon som var eken. Öldü, darılan albay, akçası yok, öldü. Barsa uyunda 1 milyon somu var eken. Oşol boydan kaldı. Mattuğan, biroq bul oğrıgan boydan darılan albastan dünyeden ötüp ketdi. Muna oşonday bolup kalbaş üçün hurmat tutuğan, dünya sizge kerek, sözsüz kerek. Biroq oşol dünyani içingizge kirgiz albastan, sırtыңızda kelsin, ata-babamız aytıp kelgen, dünya koldan kiri. Koldan kelip, koldan ketsin degen. Çünkü, ya Allah. Ama albatta, dünyanın dağın kançalık dengede boluş gerek hurmat doğan, bul yerde aytkan, dünya kesip kılıvçı adam 4'e bölünет deydi. Danışman adamlar dünya kılıv kesip kılan adam 4'e bölünет. Bir adam var kesip kıladat, ırıskını Allah beret. Anan men kesip kılgan nerseden dağı bolot. Tuğra ırıskını Allah beret, ana mına işimden dağı bolot. Dep kesivden dağı ırıskını ümit kılgan bolsa, fahuva müşrikun, bul adam şirik kılgan bolot, müşrik bolot. Çünkü bir adam var, ırıskını Allah beret, anlık bilet anı, biroq mağa berevi bermevi dep şeklenedi. Bul adam münafık bolot, 200'lü bolot. Bir adam var, ırıskını Allah beret, Allah beri otat deydi. Çünkü men kesimden emas dedi. Allah beri otat deydi. Biroq oşol ırıskını jep alıp, kiyinip alıp turup namaz okubayt, ibadat kılbayt, Allah'ın joluga işletpet, bul adam fasık bolot. Buzuk adam bolot. Bir adam var, ırıskını Allah beret, bul kesip jönele sebep deydi. Andan keyin namazını okuyup, ibadatını kılat, çınıgı mu'min musulman muna oşol adam bolot. Çünkü çınıgı mu'min musulman muna oşol adam bolot. Ağrı bir özgü muna oşul nerse keliş gerek. Ya Allah. Eme Abu Leys Samarkandi rahmetullahi aleyhi tat, kimdin kesivi taza, adal, bekem, ölgüçe uşul kesip ulanıp kessin dey turgan bolsa, al 5 nerseni özüge bekem tutsun. Birincisi, alla yuakhira şey'en min faraizillahi ta'ala. Oşal işti kılıp jatat, oşal işti kılaversin, adal kesip kılsın, biroq Allah'ın farzlardan 5 vakt namazdan birösün dağı kaltırıp koybosun. Kaldırıp koybosun. Albatta bunu aytkan sebebimiz, bugünkü Rossiyada başka yerde tuğanlar çalıp atat. Men iş tapsam namaz okutpaydı eken, men iş tapsam namaz okuyanga ruhsat bermeydi eken, başka iş yok. Ayla yok şunu kılış gerek, atayın işlegeni kelgenmiz. Yok hurmat doğan, eğer sana berekeli bolsun desen, işlegen işin, oşol tapkan nersem juguştu bolsun desen, senin namazına hiç kanday toskol bolboy turgan jumuş bolsun. Çünkü birincisi, ikincisi, la yuaddi ahadan min halqillahi ta'ala li ajil kasb, la yu'zi ahadan. Oşol kesibin kılıp atkan işin üçün başka bir musulmanga ziyanı tiybesin onu. Senin kesibin uşunday kesip bolsun, oşol kesipte kılıp atkan uçurumda sen başka bir musulmanga
иза бере турган, зыяны тийбей турган болсун. Үчүнчүсү, ошол кесип кылганда сен үй бүлөм, менин өзүм дагы, үй бүлөм дагы толук нелсин адамдарга көз каранды болуп калбасын. Мусулман бере турган болсун, ала турган болбосун. Ушундай ниетте кылсаңыз, анда сизге адам болот, жана берекелүү болот. Төртүнчүсү, ошол кесипте бирөтөлө эле нафсыңды ошого берип салба. Иште майны чыгарам деп өлүп калгачагында ошого кирип кетпе. Түшүндүңбү? Кылып атасың, убагында тамагыңды же, убагында жуун, убагында укта, убагында бардыгын кыл. Кесипкен деп эле урматтаган түнү күнү албетте бул сөз таксисттерге өзгөчө тийиштүү. Килен чыкты деп бияка келди, кайра эле алып жөнөдү. Көзгү нунандай уктай албай кетип баратат. Баары ол унутуш керек, оякта бербей коя тур, өзүм алып кетем силерди. Жок, урматтуу тууган, анчалык деңгээлде эмес. Түшүндүңбү? Уйку ар бир нерсенин акысы бар, көзүңдүн дагы акысы бар, денеңдин дагы акысы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Салман Фарси разияллаху анху менен Абузар разияллаху анхуну дос кылып койгон. Дос кылып койгон, экөө дос. Абузар экөө дос, ушунчалык бекем дос. Бир күн Салман Фарси доска кабар алайын деп келсе, Абузар үйүндө жок. Каякта десе, аял айтат, оğlum ошол жүрөт, ибадат кылып эле, же иштебейт, же сууап келбейт, жаны кылбайт, муну кылбайт, кетти, жок. Издеп жүрүп таптı, караса ибадат кылып атат. Түз кетип калган, ал кетип калган. Намаз окуш керек, аны кылыш керек. Айтты, досум, туура кылыш керек, бирок ар бир нерсенин акысы бар, көзүңдүн дагы акысы бар, денеңдин дагы акысы бар, бутуңдун дагы акысы бар. Бутуңдун дегенде урматтууга, отурганда эс алганда патингеңди чечип кой. Буттун акысы мына ошол. Çünkü oşandan atabağız aytıp gelgen, kiygen kalaşın tağır bolsa, жердин кең болгону не пайда деп. Буттун ар бир нерсени рахат алган, ошону беришке, койчу андай эмес. Жүр анда пайгамбарыбызга барабыз деп, пайгамбарыбызга барып сураганда, пайгамбарыбыз айткан, Салман Фарси туура айтып атат. Ар бир нерсенин акысы бар, акысын бериш керек деген. Çünkü Ya Allah, beşincisi Allah yara rizqahu minel kasbi ve yara rizqa minallahi taala. Oşonda sen beşincisi ne kılgın? Senin ırızkın menin kesiyimden bolup jatat emes. Menin ırızkım Allah'dan bolup jatat, bul kesiyim jönele sebep bolup jatat dep kılgın. Mına oşonda sen inşallah aldıga jılasın, jana hiç kaçan iki dünyada kor bolboysun, jana sen hiç kaçan kıyamat günü ökünbeysin hurmatlı tuğan. Danışman adamların kebiri aytat, al-munafiqu ma akhadha minad dunya akhudhu minal hirs. Münafık adamın belgisi uçundayken dünyadan alatqılı öte aç gözlük bunu var. Beri. O satalasın bu ötkür alasın, onu kızıktırmaydı da Allah bile kasap oldu. Başkaға tiybeş gerek. Onların ne oladı? Tamam beri oşonun. Bu çok ne? Onu da beri. Ya satalasın bu berip koy ver dep. Otur bardığın topta aldı satalmayan ötmeye kaldı kayta alıp ketesin diye düşünde meni dağı dep. Joğa kurmatın. Bu münafıktın belgisi. Münafık alganda uşunçalık aç gözlük menen alat. Oyamnamı bişşak. Yemek ne kılalat? Şektenüğü menen. Birege verse şektenüğü menen. Hadi vereyim. Ne kılat? Şektenüğü menen. Oyunfiku birya. Birege yemin nafaka kılıp sadaka kılat olmasa el körsün dep. Mana men beri atam. Sadaklarından keyin bergile de. Harbiden $100'dan payda tap atasınlar. Beriş gerek. Dep ne kılat? Riya kılat. Bu münafıktın belgisi. وَالْمُؤْمِنُ الْبَصِيرُ يَأْخُذُ بِالْخَوْفِ Çınığı mümin musulman bul alganda korku menen alat. Koy mana yağını ötkör olayın, uşu dağın sat olayın. Bolbosa ana dağını aytan alıp kelip teşep ketesin de. Korku menen alat. Ötkörmey kalsam kanday bolat depçi. Korku menen alat. وَيَمْسِكُ بِالشُّكُرِ Yemek özüge karmapta şükür kılığı menen. Bolat mana yağı satıldı şükür. Bolat mana jetet şükür kılışın menen. وَيَنْفِقُ خَالِسًا لِوَجِهِ اللّٰهِ Teala Eğimi biröge beri turamızda Allah razıçılık için. Geldi un çıkmayla verip koydu maşallah jile veriniz. Özünüz kesip kılsanız jakşı bolat dep koydu. Un çıkmayla verip koydu. Başkalarga kıykırmaydı. Bergile de, beriş gerek. Ölüp baraytasın dep kıykırmaydı. Jönele Allah razıçılık için Allah körüp turat, bilip turat boldu. Endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim surov adamlardan suraşlık eşigini açıp ola turgan bolsa Allah Teala al adamga kedeylik eşigini açıp koydu. Surov eşigini açıp aldım. Bugünkü en ile oңай kesip oşul bolup kaldı okşayt. Жалпы көпчүлүк insangaça surov ile turat. Berip koyun, taşap koyun, Allah razı voru atam, keri atam aparası. Kim bu surov tilemçilik eşigini açıp alsa Allah Teala al adamga kedeylik eşigini açıp koydu. Siz bizlerge ülgü katar urmat tuğan, mına ketti.
1 milyon uyda kaldı, dağı ile çok da kede yurmatı tuğan. Uşunda bu baştan saklansın. Allah Subhanahu Teala mümkünçük verip, bilesizler 3 cuma bolbay kaldım, 1 cuma Kazarmanda oldum. Cuma'dan aşağıcaktan 1 cuma Özgün Karaşora'da oldum, Şorabaşat'tan. 1 cuma Karasu'da bolup kaldım. Emi oşaların arasında uşun dep aytып жасам, biri aytты. Bizde bir insan ötköndü, dünyadan insan ötkön, bir çapanını ömür boyu çeçpey ötkön deydi. Jaz kelse dağı çeçpey etken, kış kelse dağı biriyle çapan çeçpey etken. Oşantip жүрüp dünyadan ötken uçurda, oşanın çapanını hiç kim köter albay koygan deydi. Nege kirlegендиктен бе, май басып калгандыктан бе, каякта ошол мурда теңгелер болгон го. Çapanıga tengeni tıkıp жүрүп берипtir de. Çeçpeyde çapana tenge, çapan tola tenge olup kalan eken da. Oşonca tenge olup kalan eken, oşonu köter albay. Hiç bir adam anı çeçkende köter albay koygan. İçini karasa, al kanca bilet, Xuda bilet, kanca sanı olganını, birak oşol çapan tolgan eken da tenge geçiyor. İştetpey жүрüp çapanını çeçpey жүрüp dünyadan ötken deydi hurmatly tuğan. Mına oşonduktan bunu siz biz kalıp kete turgan nersege emes hurmatly tuğan. Alıp kete turgan nersege hareket kılaylar. Siz biz vaqtınçalık nersege emes, tübölüktүү nersege hareket kılaylar. Oşonton hurmatly tuğan, vakit degen vakit albatta, ar bir jaz keldi. Kanday kesip adal bolup berip, makul kılыңыз ötkende aytkanбыз, siz alsızga özüңüzdü salıştırбаң, Müslüman. Күчтүүгө salıştırыңыз. Makul Peygamberimiz oşonduktan aytты, alsız Müslümanга karaganda күчтүүрөөк жакшыраак, суроочуга караганда берүүчү жакшыраак, ылдыйкы колго караганга үстүнгү кол жакшыраак деген урматтуу туган. Туура шарият уруксат берет тиlemчилик кылганга, бир эле күнгө да. Çünkü ölüp baratasın жок болуп калды, эптеп сурап жеп турушуң керек, ушуга гана шарият уруксат берет. Бүгүн таптыңбы болду, эртеңкини кесип кыл өзү. Толугу менен. Тамыламана кыйналып атат элге жарап, бүт бардыгы кыйналып атат. Бүт бардыгы кыйналып атат. Мен жыргап жаткан адамды көрө элекмин. Allah Kur'an'da ayткан, "Хуликал инсану фи кабат", инсаният машакатка жаралган. İnsaniyat maşakatка жаралган. Бүт бардыгы кыйналып атат. Бирөөсү кыйналып жа 470 алабай кыйналып жүрөт бечара. Аны кыйналып жа şu 470 алганда болду эле депчи. Аны кыйналып жүрөт. Бирөөсү кыйналып жүрөт, şu үйүнө эки тар үйүнө толук бүтүрө албай кыйналып жүрөт. Ушул эле бүтүрө алганда болду, аз калды, каягдан алсам деп кыйналып жүрөт. Ойлоп bu жыргап атат депчи. Салып алган ошол үйдө жашай албай кыйналып жүрөт. Коркуп атам, эмнеге салып атып, мындай экен билгемде өлүп кетсе салбайт элем депчи. Бүт бардыгы кыйналып жүрөт. Ошондон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын достору сахабалардын сыпаты ушундай да. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytat: "La yes'aluna ilhafan." Алар эмне кылат? Жабышып эч нерсени сурабайт эле да. Сахабалар мындай карасаң бүт байдай жүрөт эле да, чынтыбы. Чын акенде курсак ач ар кимдин колунан карап жүргөн адамдар эле да. Абу Хурайра разияллаху анху күндөн күнү ачкадан көчөгө чыгып калды. Чыкса Умар разияллаху анху айтат: "Чуркап барды жанагачы, барып эле маселе сурай баштады. Дамына мына кандай болот, кандай болот, мындай" депчи. Ол билет эле ал суроонучу. Бирок ушу менен сурап барып үйгө кирип чай ичиш керек эле да. Максат ошол эле урматтуу. Бардыгын сурап барды. Жеткенден кийин болду деп шат эшигин ачып, жаптан Умар раза үйгө кирип кетти. Үйгө кир деген жок. Неге? Ал дагы ачкадан эч нерсе таппай келе жаткан. Караса Умар, анан аны киргизбеп эмне кылыш билбей турса, Абу Бакыр разияллаху анху чуркаба барды. Астанага кандай тенсек жакшы, суроо берейин дедим да, кандай болот? Макул, мына кандай болот, мына кылат. Жооп берип келди. Үйгө жеткенде ал дагы үйгө кир деген жок. Эшигин жаап туруп болуптур, дагы көчөбүз кирип кетип калды. Эмне кылышты билбей турса, пайгамбарыбыз келет. Чуркап пайгамбарга барып сурооду бергенде эле пайгамбарыбыз айтты, Аллах Subhanahu Teala билдирди, пайгамбар өзү гайыпты билбейт эле мактан, пайгамбарыбыз айтты, Абу Хурайра жүрө бер деди, сурооду бербей эле жүрө бер. Азыр үйгө барабыз, бир нерсе болсо жейбиз, болбосо айла жок деди. Айла жок деди урматтуу. Пайгамбарыбыз болсо үйгө барды. Чүнтү үйгө барып туруп сүйүктүү кызы Фатимадан сурады, бир нерсе барбы? Жок, эч нерсе жок. Абу Хурайра эч нерсе жок экен, айла жок. Деп болгуча Аллахын фазыл карамынан бирөө сүт алып келип калды. Ата сүт келди. Сурачы, садака экен, хадия экен деди. Пайгамбарыбыз садака жебейт деди. Хадия экен деп болсо жейт эле. Эң таза тамак бул хадия. Çünkü belek, en taza tamak bu hadiye, belek hürmetten. Peygamberimize belek eken dedi, Peygamberimiz geldi bir çını. Peygamberimiz moşalle uçuda Abu Hurayra'ya verip koygan yok. Ne dedi? Bardağın ahli suffanı çakırıp gel dedi.
Суффат дөңчөдө отурган бир 50дөй сахаба болгон, ошолорду чакырып келди, ошолор ичсин деди да. Бир чыны, бир кесе өзү ачка, өзү менен жутуп коем дейт анычы. Бирок пайгамбар чакырып келди да, айла жок чакырып келиш керек. Макул деп карап бардыдан чакырып келди, пайгамбар Алейхиссалам береке дуасын окуп берди, бардыгы тоюп Абу Хурайрага келди, Абу Хурайра ич деди, көтөрдү. Ичти, берди да пайгамбар айтты, дагы ич деди, ичти. Дагы ич деди, айтты, Аллахын эси манеттен болуп кетти деди. Тойдум деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ичти урматтан. Аладын абалы ушундай болгон, бирок жалынып сураган эмес эч кимденчи. Сахабалар мына ошондон сиз биздерден бүт бардыгы кыйналып жүрөт, бирок кыйналганыбызды билдирбейт. İnsaniyet degende bir odanan döteden de onun eşnesi emес, meniki dagı ушундай деп эки көзөң бири-бириге айтып. Жок урматтуу ан. Бекем, чүнкү бирөө када тоомуса экинчиси ага дух берип коет. Курбан жадатка энебиз баласына өлүп жаткан, өлүмгө бараткан баласына айтты. Ажалга тике кара деди. Эч нерсе эмес, тике кара. Эл жигиттин башына барды болот. Кеттик мына ишти кылабыз. Жөнтөбү. Барып туруп адалдан кесим кылып туруп урматтууган, кошуп алыңыз, кошконго мүмкүнчүлүк бар, кошуп алыңыз. Мына ошондуктан сиз биз ойлонойлу. Жөнөкөй калып кете турган дүйнөңө бир мусулманды кошуп ала албасаң, алып кете турган ахиретиңе кантип кошосуң? Мен түшүнбөйм да. Ошондуктан урматтуу тууган, дагы алымдардын бирөөсү айтат, мен адамдарга таң калам. Ооруп калыштан коркуп, адам нерседен өзүн тыят да. Ооруп калыштан коркуп, эмне койдук, шорбон ичпейбиз. Неге давление көтөрүп кетет? Неге диета кармадым? Адам нерседен ооруп калыштан коркуп, адамдан өзүн тыят. Бирок дозоктон коркуп, кантип арамдан тыйбайт? Мен ушуга таң калам деген мактуу. Ошондон этең дозок дагы бар, ошого түшүп калыштан көбүрөөк коркойду. Туура ден соолукту сакташ керек, диетадаңызбы кармаң, кармаш керек экен, жей бериш керек экен, тобокелик өлүп каласыз тез элечи. Туура кармаңыз урматтуу, бирок коркуу оорудан эмес, дозоктон көбүрөөк болсун. Дозоктон көбүрөөк болсун. Адалдан эмес, арамдан көбүрөөк болсун. Даярда иншалла бардыгыз. Ва ахири давана алхамдулиллахи rabbil alamin. Ya Rabbi, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам берген, бүткөн мусулмандарды дин менен кабыл кылган. Бүткөн мусулмандарды Аллахым эч качан инсаниятка, махлукатка көз каранды кылбаган. Бүткөн мусулмандарды Аллахым колдоруну жогору кылган, калган инсанияттын колдоруну төмөн кылган Аллахым. Бүткөн мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылган. Eç kaçan İslam dininden çıkıp geçtiğine sebep kılbağın bir rahmetin. Esselamu aleykum.